Kako rešavamo bolove u leđima za samo 6 do 8 terapijskih dana? Bol u leđima možemo podeliti na donji deo kičme, središnji deo kičme i na vratni deo kičme. Postavljanjem prave dijagnoze i pronalaženjem uzroka bola omogućavamo da već nakon prvog terapijskog dana pacijent se obezboli i omogući da se vrati svakodnevnim aktivnostima. A u narednih 7 dana da delujemo na uzroke bola koji su doveli do posledica kao što je oštećenje nerava, ligamenata, tetiva pa čak i kosti. Kombinacijom manuelnih tehnika i savremene aparature omogućava nam da kroz 6 do 8 terapijskih procedura rešimo problem. Fizionova je fizioterapeutski centar koji u ovom delu Evrope posjeduje 2 fokus aparata koji sadrže fokusirane i radijalne talase, koji zajedno u kombinaciji predstavljaju zlatni standard u lečenju mnogo povreda, pa čak i rešavanju diskus hernije. Kod težih stanja, kao na primjer što su iscureli disk, masivne ekstruzije ili frakture pršljanova, ove probleme možete rešiti i bez operacije u periodu od 12 do 15 terapijskih dana. Zakažite specijalistički pregled kako bi ustanovili vaš uzrok bola i rešili problem.